guys, good morning. As I'm by Angela ge passport collect korba. Where we are going? Central London, no? Central London, yes. Oiling 10 miles per hour, 20 miles per hour. कोण बेजार येईल म्हाका हिंगा. Angel ham. Mama आणि किशा आम्ही गेदोल्ले जॉयसा गेदोल्ले. आणि वेदर म्हणे मध्ये पाऊस होतो चला गुगलला किती हांगाय म्हणे गुगल सांगपाला नॉट टू वरी एव्हरीथिंग इज गुड अँड फाईन नाईस ह्युमिडिटी 20 डिग्रीज म्हण किती म्हणले वेस्टफील्ड पावली वेस्टफील्डला पार्क करपा जाय ओय सारखी हिंगोन पावली कार पाका पाक करपा जाय आनी मागीर आमी ट्यूब घेवपा जाय रे ओय हिंगा हुई पाक केला बिन लिफ्ट मी हांगो ते गाडयो हिंगा हा फोटो मान दवरपा पडटा खंय पाक कोत्तो जाल्यार मेन म्हटल्यार तो कित्याक इट्स व्हेरी ह्यूज अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट यू विल नॉट गेट इट वेयर यू हैव टू गो लॉबी ओवर देयर A few moments later. Hey guys, I'm Pauli, Oxford Street. Angel, Kisha शिशा दोल्ला ती घरा पड जायचे लिंक दोल्ला मुखार दाखवायचे तुमका I was so put off by that. Hey, think they. What it is? Portuguese embassy? What is it? Yeah, just let's cross. Come on, let's cross first. Come. So guys, it's been really long time that we have come to Oxford Circus. आम्ही येलोली hardly like it's been months. परत जाऊन आपण झाले बरे महिने कित्याक किती झालं आम्ही स्विडनार रावताय. It's not that much of busy. Very nice, quiet. गाडी बी चलोवपा ना हिंगा आणि रस्तो ओपन असता 20 miles an hour. मध्ये Shepherd Bush train गेल्या आहे. I got a train from there. Got a train from there and then just came to Oxford. 15-minute ride, but crowd आणि याच नी anxiety चोड जाता बाबा की सारखे जाता सारखे जायना गाडी खंयची येता किती येता Yeah, at this and like now, not at this any. Every time we have to be safe. Cholte, kutte, super surroundings, how it is. I did say that before. Stay safe. Got to be safe. Yeah. Anyway, things can take place and change anyhow. So it's our responsibility to take care of our own self. So, Rao, video काट देशोचे रस्ते हिंगे सिग्नल पडले झाले. Guys, signal पडला है लोग क्रॉस करते हैं क्रॉस करो मत you can cross but if I show this to Angel वो तो रेड हाथ ग्रीन दाखवतो. So we basically there's no cars movie we could cross but Angel ha barabar my Angel kid model hai what dada what are you teaching me Angel let's go now read so you have to lead by an example especially in front of kids Now we shit her down. See? Nice, na? You'll both stand there. make video Hey, look here. so guys आमगे आता झाले we already done we got the passport done म्हळ्यार कितें we got the passport so Angel official परत पुर्तुगेज Portuguese, British, सगळें ते. ब्रिटिश झाले ते गेली She was first Indian, then Portuguese, now British. सगळे हा तेकडे आता ते धरले ते पुर्तुगेज कोण कित्याक आनी मागीर युरोपा वयता शंघाय विजान कोण मारतलो तेजेर घेवन भोंवडावपा आता ओके सो येस वी डन ओवर हियर so we're going to be going Pigeons, okay we see a lot of pigeons over here they don't get scared नाही पारी हिंगा so we're going to be going to Oxford Street now Oxford Street मातशी भोंवता एक कितें शॉपिंग करपा ते पळयता मागीर दाखय तुमकां ठीक आहे whatever is around yeah मागीर रोखडें आमकां वचोंकूच जाय परत alright guys नादिया आपण हें कितें सोविनियर घेता म्हणपा लागले घरा कडेन कोणाकूय दिवपाक गोंय तेन्ना कोणाक दिवचो म्हणून
गेले Yes. See what I bought. शो वर गेल बदल मॅग्नेट्स गेले ते भितर आहे माहिती. ओके हॅलो गायज, आता आमी पावली वेस्टफील्ड पोतून आनी वचोय कॅशली आनी Actually, we come for shopping now. We were just done Oxford. It's done. Yeah. चोड गेल ना काय हे करू ना द थिंग इज तो ओकल घान कित्या आहा तो जाणाय तुम्ही? काय तुमकां खबर आहा म्हाका सदां लायक म्हणून ओकल घालपाक. ना हे ओकल स्पेशल, हे ओकल कितें दाखयता रो ते ओकला कॅमेरा आहा हिंगा. So yes guys, these glasses are Ray-Ban Meta, AI Meta. So command दिलो, phone येलो, हाक पळोवपा मेळता. So आत म्हाका Google Map लायता लागे left right सगळे. And best thing is म्हाका reel करपा बी जाय न्ही कितें. Reel केन्ना कोन्ना, I never do a reel. So that's why I just wanted to have this one. So कितें वयता anything I captured, I make it like the hold dolo, can make a video, want to make a picture, anything. It's pretty much easy. हँडी हा मातशी जोड हा ते कित्याक मुगे सगळे ग्लासीस दे आर व्हेरी लायट. पोर्ट्रेट मोड येता हेजेर हांव हें करपा मेळना. सो इफ एनी ब्लॉगर्स इफ यू आर प्लॅनिंग लायक युट्यूबर्स स्पेशली इफ यू आर प्लॅनिंग टू बाय दीस ग्लासेस, इफ यू आर इन टू रील्स टू डू इट यू कैन बाय देम. बट इफ यू आर इन टू in a landscape mode that if you want to do a video, I would not suggest you to go for it because तुका रील बी करपाक कितें करपाक तें बरें तुका. लायक हांव बारीक बारीक क्लिप घेता. सो आय एम ट्रायंग टू मेक शॉर्ट विडियोज कित्याक तुमकां जाणा आमकां व्हिडिओ करपाक मेळना चड करून. एंड दॅट्स द रिजन माय यूट्यूब इज बीन लायक ओके आय जस्ट इट्स बीन क्वायट वायल आय कांट अपलोड विडियोज एंड ऑल. सो व्हाट आय थॉट इज लायक ओके एनी टाइम आई गो आई वेअर देम day or night I'll be having it and then I'll just make those short videos and I'm going to upload them as quick as possible. So taka lagon to henge la kityam if I can't make a proper vlog because vlogs I make it like okay only at times when we do something special, but other than that maka jay phot ko ekal le so tunga kitma hey Meta make video chale chik chik dada it's recording for me now. Hey Meta stop video one. That's going atire हावते म्हणपाक जाय but it's a voice command also it has. चल आता आमी वयताय वयर वेस्टफील्ड्स तेंगे हा. एंजल एक्साइटेड? Yeah, very. ए पडा भूक लागल्या. वेस्टफील्ड आपले बरे गो एंड क्रिसमस वाइब ऑलरेडी स्टार्ट झाले. दिस इज ऑल्सो बॅक अगेन जायत तेंपान येयले आमी हिंगा. आतां येयल्याय म्हण येयले हा स्पेशली येवपा येवनासलो आमी हिंगा शॉपिंग वॉपिंग करपा म्हण कितें मेवले वी हॅव कम बट लूज द ऑपॉर्च्युनिटी. सो गायज आतां मिंगी जेवणा बसले जेवणा येयले कितें चूज करूं कितें नाका कांय कळना. नांव नाका जालो नांव हांवें डिस्प्ले ना कांय ना सारकें बरें आहलोलें बरें आहा हिंगा पूण कितें घेवन कितें ना तें कळना आनी घेवन मागीर बरो लागना जायत म्हणून भिरांत दिसता मागीर. सो फायनली वी डिसायडेड एंजला कितें आपणाक क्रिस्पी चिकन कितें जाय म्हणपा लागला आमी कितें केलां दाखय तुमकां तें कितें घेयत तें. सो हें जावन आहा एंजलागे जेवणू. एंजल आपणा फ्राय चिकन आनी क्रिस्प गेले तो सायडी सालाडा तो कित्याक दिल काय खंय. सो आतां चोया तो सलाद आमोवपाचो आपा लागले आनी येयले नादियागे जेवणू. तेणें आपणें नूडल्स ऑर्डर केले एंड दिस इज मायन prawns with fried rice and Angela feel like jalfi so they like popcorn order kel main takai nahi leche. So bon appetit guys. So guys, we're now at Primark and now my mom is going to be looking for stuff and she's going right now. What you looking for? I'm looking something for you Clothes? in myself. No gun this. A few moments later. Hey guys, जैसे आम्ही आता किती हाताय ती आईस्क्रीम गे हेझलनट अँड पिस्ताचिओ नादी आपण किती हाता व्हॉट इज Chocolate and vanilla. आणि एंजल We want vanilla. आणि चॉकलेट सरप्राईज हे किती सांग बया दुबई चॉकलेट आईस्क्रीम तुम्ही ट्राय करपा लागून घेया म्हणले तेका लागून घेयल्या. आजच्या आपणागे ही घेयची घेन सगळ्यांनी आपणागेली तें हाता हांवूय हाता प्लस ही घेयल्या
आतां तें गेलें फक्त किशा कितें म्हूण करपा पडटलें फर्स्ट टाइम enjoying without Kisha, you know that? It's not, I feel bad. You don't feel bad? I feel very bad because that if she came, she would be so happy with that. Yes, we have to get Because Kisha you know now. she loves ice cream, no? Yes.